taken from any of the undersigned whose names are printed in the invitation letter issued by the Cardinal Autonomous Council for participation in this seminar. Only telephonic information, that too without giving much time for preparation, was given about the seminar without any agenda or the program. Therefore, we have decided not to attend this seminar of Hotel Kesan K, Holy President ASDC, Honorable Vice President CCU, Swarampi Chairman HTL, Rotan Perang Amithan Ame, Dr. Amarul Jalo, Chief Controller 24 Plus, the strong of our spokesperson 24 Plus, Organization Jamshon P, President KSA, Samsung Tero Amithan Ame, Sita B. Samudra, on behalf of President KSA, ENC President James Secretary Bahinda Dok, dan Kaya pun President Secretary Bahinda Dok. Oh, fikir. Lapan by MOS punya pun kata on mali gitu ini kami lahiran tak ini ibu. Lalu langsung bangke lahiran ciwai mana belum ciwai mana. Dan ciwai kita stakeholders mana belum. Karbian orang yang gitu sebab hill tribes atau apa bangke kenal so. Jatuh mana sih kami ini keklaim kita sampai ini discussion di bila bangke appropriate नहीं. Non itu study lo, langsung invitation lalu. Langsung invitation lalu sih lah timing semua kan. Kalau ke dah teknologi dia in second session, not first session. First session होते बंके माने Chief Justice prepare bang इनको कोई कौन आने virtually सिकुड़ को la session होते बंग तुके la invite stakeholders kan biangora तुमके इतने नहीं cuma yang beri press pelbagai tangan laso kacit panggung dia dia bangke lain no laso seminar binong kali lagi party government program laso kemang damke la MOS 2021 sama aja tak close dua bangsa close kakam itu nanti mapan lagi keber tip dia bangsa lagi klaim la bangke halada kepa nilison lapeng ke boli ram terang ke hai jai kata teman ke papon halada kalam itu mampu tipu ke film ini sila minit tak kewang posisi halap nangkan ini ga gonta ini ala tu dari panang bibang ke minit tak ke pelaso minit tak ke kelong lene cine la sila bangke halada ke dunpen alang tun kanindi alam ardi dun trompen ampar ke kang daga lili tumal lama bang ada ke kang la sila bangso seminar longbang aneli dunde lan parta kopino la so seminar long ke arling kedung atung tektel intervensi ke hang lo ke alo ahok lo sita labang so MOS long just a net ke close 2.3 ateng jong si pichun de ulo tang te la so ke poji ke li tong da tai yang long ke do long akhe tum ada ke ronjon gogoi le ke poji kali di Vijay Hansaria le ke poji kali la pe ke kopino di gopal mo pe tum ke poji kali asi jong si seminar binong la so ke me ke chok sik schedule ke me ke chok apa kayak musik klaim sini binong te pape me no la penke la sik schedule ka chini binong atuma pan panoi la penke la dak si tame lokal atum pan si tame panoi hala dak jingbai angkon jingbai ni hala so bangai doktan nona bangke la so program along ke theklong atenge invitation allo long ke theklong atenge bangai piloma hala tum first session along ta bangai atum lam ningje ko jukop ladak ke ko piloma karju dunji kajetan ni tangas ko babe la penke api second session along ta noni gopal mohon to bang bila di kontai sini ningje po anpar ke gopiloma la bangkre pria tumpan 8 minit por before ningje po dulu te lake laso seminar ke na hokta lele lo la pen laso seminar ke mandam bang kambang joko hala bangke la close 2.3 jasemet la bangso ka kam ke asong long piniar nian ta kam anang ke cengan di piniar na kam ke lo la so ka kam ke bang ke berti di ke dong ke dia fansi lagi ke kele la si la bang ke neli tum dunde pinida ka tong asong ana bang ke neli tum bang dunde la pen ke kena tum ke pulo la bang ke seminar masih boykot dan naik lalu masih asong apreka tum si tamai ko kilo ki dunia cuma ni cuma satu alang li tum tam mata friend metang addition ke ni bang function ni press ni nom kilang krip here ni phomkur ni gapa doji labang so seminar on 6 do labang so Karbeng Long Thomas Council ben kapin chong ben kapa doji bohala bangke ni tum jung mereka lagi 6
seminar kali labang ke nilit ke BJP party tuma meeting bus lum ke hokang tung lapen labang so seminar man ke nilit ma hin boycott lo join la dak itum kar gi ben la party song jibu pe pin tum chingrum pe penala tum ni binang tum mang litum labang so seminar man ke nilit ma hin boycott lo lapen just me pet labang so seminar long ke banje ke ala ladak do boy tum chief justice la former chief justice do ladak ronjon go goy tum do ladak lapen deputy soikia ke alang linut state government advocate lapen do ronjon go goy alang linon bang alang li ke dam tangan ingkan ke dam tangan alang li former chief justice omari India long sita me nona bangke alang li BJP long se alang li nut MP dang lo lasi jatse met peda bangke nona bangke alang tum seminar rang bi lo ala so seminar rang bi long ke te tong nek he lapen jatse met ped la bang so seminar long ke komane tum dak nili tum nang hang padu male hang sada ke lam kar ju bang se kitu nang top la ha dang nang ke than la phan nang top pulo dang ke jatse met ped nili tum kupi ma kisung nili tum kupi ma da kar beng long ora tum kupi ma kisung de dak ke met hang mudi tanam par kan ka badu da tini ne dak delhi bena bang guwahati bela bang da badu da tini lapen jatse met ped tim kar beng long tum nili jatse met ki puang tung mangke seminar biji purtante biposi pinier ni non MOS labang jasemet pet laso MOS nang cesanger biposi labang so seminar bidong lo ningkan pikep toxikep blender pedang seminar biji le bimelo dan nona portfolio ke bina poke si jasemet pet tim kar bieng long tu mangke labang sunon kidam tang close close muka penangan ka proses untuk dulu tema labang so MOS 2021 hala bang so MOS akan ke ber iji lapen rat aman kapa mang buji BDC dat semet pet labang so seminar mate BJP party meeting busul ke hok di labang ke ki mocha lasi labang so seminar ban ke nilit mahin pin ke boycott lo nilit me kroy tek the lapen badu da karbiang long rat katto ke wedon mandal bang so seminar nga katto ke ceto dun de ban sin dum tuning lo jong si ceto dun de pulutang de badu le ceto dun lo ke komane khei ka ching hon pele ka ceto dun kali labang ke bang BJP party hona jak kongat kepat ke dunia masih hala so chatai long kidun chot lasi chasemet pet nilit men meru chule chot laso seminar ki ban ke la ke nilit men ke boycott